kaks suurt ja võimast tulevad nüüd. Neid tõi Muru väljakule täna. Võõrustaja meeskonnast ehk siis FC Barcelona alg 11-st. Võrreldes liinis number 23 Jules Koundé, number 2 Pau Kubarsi, number 5 ja Müncheni Bayernit juhendab 1-0. Ja enne kui see värav üldse sündis, ma hakkasin sult küsima, et kaks väga resultatiivset meeskonda, kas see tähendab ka seda, et platsi kastetud ka kohe näha. Veepiisad lendavad palli veeredes Kataloonia õhtutaeva suunas. Lamine ja meil ja hästi kähku käib siin kõik need pallivahetused või selles suhtes ka, et ei hoogne mäng, igal juhul põnev mäng praegu. Hästi keskväljale leitakse oma väljakukaaslane, lastakse jalg täpselt sellises kohas, kus nad nägid igat naabri liigutust ja olid valmis teda maha murdma vajadusel. Ja kõige parem koht, kuhu palli talle viia. Nii, ja Mall ei ole mingit probleemi. 1, 2, 3 vastast, kõik sobivad. Lamine ja Mall. Ja Barcelona ka väga kõrgel, sunnivad eksima. Sunnivad Manuel Neueri eksima ja peaaegu Bayerni vaatest fataalselt. Siin oli praegu õnne. Siis Slava, kas sina oleks ette kujutanud, et tõsi küll selles uuenenud formaadis, aga siiski, et hästi tuleb keskväljale Lamine ja Mall vastu ja tegelikult võtab selle rünnakureidi ja Mall otsib liini taha Fermin Lopesele, Lopes saab minna nii, ja kas tuleb ja vaatame, kas tähistab, ei tähista, tõstab käed ülesse oma endise meeskonna vastu. Lewandowski näitab respekti ja 2-1. Natuke siuke ebaloogiline värav, et täitsa ei kusagilt. Ja Fermin Lopes selle lõpuks hõbekandikul Lewandowskile välja mängis. Poolakal ei olnudki vaja muud teha, kui ainult iga teiste, siis pall on endiselt Barcelona käes. Rafinha, Lamine palli ära. Jääb momentum Barcelona kätte ka, Lamine ja Mall. Jälle toimetab seal üksi mitme Valtsi Serge Gnabryt. Aga teda seal ei ole, kus vaja, oli Jules Koundé hoopis. Nii, ja nüüd Inigo Martínez meistrite liigas. Jules Koundé, naabri võidab hetkeks palli tagasi ja siis jälle Barcelona. Lamine ja Mall. Võetakse robusse. Kas silmad nägid seda, mida nägid, et ja ma pean ütlema, et statistiliselt ikkagi München kohustusliku lisapuute tegema. Väga hästi kontrollib. No selle nurga alt on näha, et pigem läks ikka rohkem mööda kui esmapilgul. Ja siis tõesti pärast seda on oldud võiduta. Nii, kastis viga. Lamine ja varjab Nahkera ise ülesse. Pedri viib Jamallile. Jamall viib omakorda Rafinhale ja kas siit võiks kolmas tulla? Kolm! Korras! Hat-trick. Kübarad rikkini jääme tänases mängus ja see väärib ühte maratoni jooksu küll ja paari patsu andmist Barcelona fännidele. No nii, Barcelona 4 ja Bayern 1, kokku 5 äravat löödud, see juba iseenesest on märkimisväärne, aga Bayern saab küll praegu päris kuivalt.
kompanii. Mõtliku näoga kõike platsil toimuvat hetkel. Vaatame, mis nüüd saavad jälle Barcelona palli valdamisel käima. No igastahes see rong uuesti tuleb. Lamine Yamal, Joshua Kimmich selle saajaks olnud on. Bayern kaitses Jules Koundé. Nii, nüüd tehakse juba siukseid asju, mida viimati Di Maria meistrite liigas tõenäoliselt praktiseeris. Barca tahab oma 5. ikkagi lüüa, eks ole, et ei ole nagu passiivseks muutunud. Otsa kohe tulemas, Pedri uuesti annab. Ja eelistavad ikkagi lühikesega alustada ja jälle me näeme, et Dani Olmo oma esimesed puuted kirja saab. Ja sööt Lamine Yamalile, oleks täitsa tore, kui tema saaks ka oma värava kirja. Siis jälle saaksid ajalehed rääkida toredaid lugusid temast. Aga saab siit millalgi kätte. Ja päris ohtlikud on olnud. Oma dünastia ära õpetas ja teadupoolest ju Flick oli abitreener Johan Löövi käe. Ja sükestes formaalsetes teadaannetes ütles, et tahaks ikka kodumaad juhendada rohkem. 5. värav oli ikka väga lähedal. Nii, Lamine Yamal ikkagi oma väravad kirja. Pedri ja Lewandowski samamoodi koos Yamaliga ära tulevad. Eso es, Susana, aquí estamos con Lamine Yamal, un hombre que se ha divertido, que se lo ha pasado bien y que lo ha festejado al máximo, ¿no? Como el resto de tus compañeros, porque esta fiesta, después de la victoria, indica lo importante que era para vosotros. Lamine, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena. Muchas gracias, nada, era muy importante al final, una semana tan importante como esta, ganar 4-1 a un rival como el Bayern, le teníamos muchas ganas y nada, muy contentos. Lo habíais hablado en el vestuario, lo digo lo de las ganas, porque se notaba, ¿no? Como que había cuentas pendientes, porque muchas veces hablamos desde fuera, que si la bestia negra, que si los números del Bayern son los que son. Eso al final también pasa dentro del vestuario, ¿no? Sí, bueno, al final sí que esta temporada estábamos muy bien, estábamos con mucha confianza, pero la gente siempre hay el run de a ver qué pasa en Champions y bueno, queríamos demostrar que somos un equipazo, que estamos todos muy unidos y nada, muy contentos por la victoria. Porque este partido era una prueba precisamente para saber eso, ¿no? ¿Cuál es el nivel real del Barça contra equipos grandes? Y el Bayern es uno de los más grandes de Europa. Sí, bueno, al final hemos pasado con sobresaliente, yo creo. Era un partido muy importante que había que demostrar lo que éramos y nada, pensando en el sábado ya. No sé con quién te quedas de tus compañeros en el día de hoy, porque Rafinha marca 3, Lewandowski el partido que ha hecho, Casado robando prácticamente todos los valores. No sé con quién te quedas. Me ha gustado mucho Pedri, sobre todo Pedri y Casado. Me han gustado mucho en medio del campo. Yo creo que han sido los que han decidido el partido. Al final, cuando estamos bien dentro, se nota. Y bueno, obviamente Rafa, que ha metido un hat-trick. Y tu partido te lo has pasado bien, ¿no? No querías salir del campo, ¿no? Porque cuando uno está disfrutando de esta manera... No, bueno, tengo que descansar también, pero no, me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo creo que se ha notado y muy contento. Tiene buena pinta el clásico. Lo digo por el partido del sábado, por lo que vimos ayer de Madrid y por la exhibición vuestra hoy. Sí, bueno, es un partidazo al final, un partido lleno de jugadores grandes como tienen ellos y como tenemos nosotros. Será un partido muy disputado y esperemos ganar. Gracias, enhorabuena. Gracias. Las palabras de Lamine Yamal, el jugador.